Tiếp cái vật giá tại France. Kalau penon Anh ban penhakun kalau legal. Kikun sama dia syakmen ada kata-kata bahwa yo ban penhakun ban abortion. Bahwa kalau Eiffel Tower kata kok France kok Paris. Kila bu kita ketuka bana ka baheba. Bahkan ka bana kita my body my right. My body my right. Kamet jona ka hok jona. Kamet jona ka hok ngan ban ka baman ngan di ka baman ngan imauria ka baman ngan penhakun ka baman kamet jona ka dari ka hok jona. Kaya lang po Eiffel Tower ututo ka pau nama po Paris. Hapo antay ko at France. Kata kali-kali Kata papay kawalan siyang niya kaparang kasan. Sige ulang bagi mapon kipril kiyong nagkamlay kikisi. Kantang kinabiyak yun ngayon nagkam yung play. Kikan yakijing skoba. Yakijing aurea yakijing tala jaka papay. Kajing ray jaka aurea. Hagalik kastin kajogi ikaw siyang pangat ng payejo. Ayat hagi pi kung doktor. Alak sibuon tan kijing kendray kijing kalakan. Sibuon kijing pangstil kendray. Pikiri kijing bonjok HIV AIDS hapostir ngaya. Mentang bakla dekat number 3. Kijing buon nakri India barkawe. Dekat number 3. Kijing bonjok HIV AIDS pimak mudur. Nah kata-kata betul antenatal check up haban le regular check up HIV common time. Balai ko ne kastit kastam. Naman ka don kajing tama, kajing snow, kajing breo ka po. Wala ka po kajing ala. Kumayo sa ufaro, biki Moses bagi Aaron, nindang kajing telah kapamat na do kadolo. Suhun Nakabayos ngaw, pagpagdami program, kapagkataron ka siya play. Ginasno, hagapatay. Ready, nakatagabagi, hagisik tala, hagisik aurea, tang mapi, panublay, hindi nakari ka po. Pwede nakatakadaw, isabi kijing pangsnil, barong kajing tim jong lay. Ang pulitang sikat room na nung manukong nakatpat niyo. Kita lihat no, yang kapa aurea ba ijli. Ti kita pediang halade. Ya kata ka bainong sitom kapatay biang. Nakabenta kata ka jingyat wir jongki. Ang kaktir jong lay room. Ibayat niyo. Ka Bible kadat kran lapay HIV AIDS. Nado ka to kapal. Kiyo diang lapa room ibayat niyo. Ya kata ka bainong sitom kapatay biang. Nakabenta kata ka jingyat dan buhay wir jongki. Parlok pinahabat sir ka doon. Ublay ulang wahak. Kata-kata daw. Kibriw na laking tayo sa ublay pinahabat sir ka doon. Kintani ki virus kijat ka kijat. Kibandam lang siya bansabar. Kakajabyan beriya. Untreatable viruses. Kini balay Rome iway up niya. Bible kawan kamet juga macam ini kira tambah. Berkong korin lain kat beliau. Kamet juga macam ini kamet juga macam ini kira tambah macam tu lain. Para sama le, beliau khat ini, siapa juga khat, ada dia deh, baru boleh. Kan nomor ada beliau job ni, kembali kentan kita tambah. Bilang sisa macam boleh. Tiền trong đây có ông yêu ta và phần chất những tâm tơ yêu ta chất. Balik ke dokter kita lakukan penjelasan. Ngai kan sebut kita kembali jadi pangjing sendiri. Rom ibayat niyo benkam koren laikan niyo. Kaji penjat, kaji rekai, bagat tanpa, bagat kentang sendiri. Kalau dia jangan, akhat nama kata ini bakum kita. Kasi doon na pa rin yung people ay osgaw na kin bon sen na jala dengan gospel.
Bila doai di choir, bila macam benda, dan ready done, hati air bila semua kapal berding ada benda, tapi melawan pelai, bila ini dia kata, aduh benda, doai oleh ini kata apa sih? Aku apa kini nanti, kena pai oleh, kita hapan mereka kerja kedai pelajung terakhir. Wat dia tu yang apa dia tu yang itu, dia tu yang boleh aku tidak jelas. Try, nak apa lah? Try, nak kelam, try, nak. Suara makan kuang kai masih kai kasi game jangan. Malah dia tak boleh. Saya nak tak senang jangan. Ki virus jo kapok, ki virus jo kecil setiap hari kau. Ya, kata kerting pada kesenang kejauhan Yesus Kristus. Kau ipat kebagi, nasib katu tak negeri kami yo kapor. Kau kebak kapok, jauh pergi kalap dia pergi. Ni kitab Joshua tentang kebenyau. Kitab Joshua tentang kebenyau. Hanya pergi yo. Hanya pergi bom Joshua bagi beliau jom. Kelanjut dia kata, hai kau ke Sinong Jericho. Kata ke Sinong ke most important city, apa katem jo ke Jordan, apa katem jo ke Jordan, ketika nampak kau ke tenang. Joshua bagi kau Israel, kali yang kata, kakum Joshua kalau beliau kila job dia kata masuk. Mental Joshua mentah, nilai yo dia kata ke Sinong ke bah. Mentang ini job saya, kita Sinong AI. Kita Sinong AI, the artificial intelligence, dari Sinong. Yung ini job saya, kita Sinong ibarat. Yung ini patang lai hajar mo kibriyo lah tiang, lah job nak masuk kita Sinong. Kila pabriyo lah hajar. Dan lai hajar mo kibriyo, bang job nak masuk. Wow, kisah penbek kerap kibriyo juga ai, sipai juga ai. Lai penriyo mo sipai Israel bila siapa dia. Bagi sipai Israel, bagi lain pananta, bagi kibreti, maksud gila beklah ke sipai Joshua. Joshua was yam was no sikula kalina break kayak gini balajian. Balai dia balai, gila job itu sedang Jericho, balai pati sedang ai, ni sada rana duka dia kata. Balai orang guna Israel ulalepo. Joshua mabenyong hak. Kumno na lepo. Way na kibriyo, jong Joshua kababaw akan. Ublay ang po balik tulit maya kisnong ay. Ulang ang lapay ng Israel pek memday ban shim AAUM nanto. Wajud kwa lalot ya kaksiar ni karupa. Ni kay kabaraw kabadal ng tayo kisnong ay kuma wan ni kiner kakti wan ni shim. Ublay lang pa punta. Wakan dalay ang ta. Uyudi kaway kabarandi kaway tanapa. Kabaran di Babylon. The Babylonish garden. Kapauna ba. Berkabaran door ba. Hakata po. Oh, na ibang pecik-pecik kabaran di Babylon. Kapag ito nang ha. Nanta ulashim niya kata kabaran di Babylon. Ulashim sa aspa shekel kabrupa. Basilang kot kaksiar. Kabasan pau shekel daga jingkaw. Daga shim daga pisah India kanika por. Daga Kenya itu lukat tapi. Kanong kabasan kror. Aspa shekel garupa bat kaksiar kabasan pau shekel. Lai sikuro pintare kakti. Oh, pintare dutte. Mentah tapi kajiatare kapala. Kajiatare pisah kacopai sakadiang sakaman. Kata begitu kiporma kajiatare bayatare pisah. Baredi Babylon. Kaksiar garupa jaga Babylon. Ulashim wakan. Berkata kalau kapok percaya ulai. Wakan unang tarai. Por basyim ya kabar di Babylon dan bayu iman manoro. Joshua harun yei kilendo kini yei dan ya usim uburi akayen jan. Uparhat lasai ngan tiet kawai kamar di orang tiet kawai kabolero. Lasis ngan tiet jaka ngan tuan tiet kasnai ngan aiwai dari ngan sna kaskul oh peranjai hendak kunjung kita kamai kota kita yok kota ngan ayo sibon kapisa. Untuk setia. Maka pop jago kan labyo. Maka tien ka jauh belai.
maka way kaktian ka na mitali no try. Oh, kaktian ka jong lay. Dia ayu kabakut ka di katem akor. Tiap kabakadun dalam bisa sila lapi wa khan ka pok ka bolale. Lalu tem mau yu ndai tak yu ya ki khun senrang jong ya ki khun kan thai ki jong ya kan lok ka jong ya ki jingri jong ya ki masida ya ki langprat pala thang ya ka barandi Babylon la thang ya ka kesiar bat karupa berlayap hakat hem akor balai pok jong ne kan lap ya ne ong ka Bible Menang harai ba mende ka pamanun dan bayui men kner ka kti sa kapandi Babylon ne shim ni kito be khaim lei sipo kisko ka babian u blei le ko mo yui tang makan poi ka por bakas tham akon kan la palok be junga palok ko kai hadu kata-kata ban perhat ni ni makisgi lak baye junga makabakisgi jo kali ka pathai ko mata kibriu ke be chaka bandi Babylon kibriu ke be ya ka ksiar ba ka rupa ni makajo jo ka ksiar ba ka rupa ke ko aspa ka bala palan hakini kisgi lak baye junga hadu man ya hakini ki mashakhay tang man lum ya ka silver and gold ya ka bandi Babylon kani ka juk ka mata ka khot ka bandi Babylonish garment generation, silver and gold generation, silver and gold mentality. Kalau perkat jo Ibrahim ni isi, kalau tak kuno banyo aspa, kuno banyo apel, mungkin so banyo keren, ya kesam ke jauh Jesus Christ. Pia syongkai para sahabat, pia keren sebagai diopla, pia keren sebagai kesam Jesus. Sebab kecil air itu bisa keren, banyak proyek yang mission, banyak lagi the gospel, bisa keren, sebab Holy Spirit, sebab revival. Pure skill, yang keren ini percentage, akhirnya kisi, akhirnya laga tu yang pair, yang keren naik ke spa, yang ke pau, yang ke kesian, yang ke rupa. Ngau kamlong ke bakla, bapinlum yang ke spa, haka lenti ke bahok. Ublay ukwa ya pi bapin roy ong kaktien ka jong ublay layo nes ka kabaar wong ngadway baki ay baro men roy ublay ukwa ya pi bapin roy batang kiakran kumbaroy ka besin jama ublay jogi ukwa ya pi bapin roy bapin pan bapin bah bapin nyap tang bada ka ho ka jitray nina ka jitray shitam kasam gong ubas kau ha nakasih man bah kibril ki jago usko tenak beli jong belai ki roy ki bah tidak henry lopai kaspa kala kala belai hakini kiski kasi mana belai kawan hatrai ublai kan sepo kaspa ki kampuron ya kata kaspa ya ki badan bon ya ki badan spa ante hejrong kata kali gaji pot pelang hakini kiski ki makato Isya kaya bahay kanila. Kani kaksiyan karupa. Mentality silver and gold mentality. Kani ka silver, kani ka giant ko Babylon. Kala tuwa niya kasnam jo ikon samla. Jo ka giant benril neutral. Nga isya kaya balaka kaklalong ka raili. Mundang jikso pera syo ban karam bantong bante. Tidak disopir mentara pisah. Tidak disopir sobat clear. Cakap pisah. Kebab kebab. Balai kali jangan kesip kesan kajak kali ni. Keprah kali ni. Kai makan lama sekali bitar kajak mulai. Kajak tare sakit barli Babylon. Nanti siapa makan ni makan rung sakit cakap makan tan. Kan rung sakit Kristen. Kilangam, hakane kurukot perkat, selbaran ko. Hakane kurukot perkat, joka balik Babylon. Paano ba yun? Kaya joka ba isyo kaya? Hindi lang, ngakwaan ng pao yung pinginigit siya. Kanmao! God, Bible, your sins will find you out.
Kipop jampi kasalap dipi. Lam day tahu benai, kalam nong sim benai. Kalam nong akan dulu jadi simpan. Kalam nong akan dulu jadi sistem. Kalam nong jadi baik, jadi para kesan yo hata. Kesan oke ni failure. Kesan yo hak, yo kesan la block kita down. Kapop jampi kalam dipi khalis. Nampak kata usia. Ko kita lock. Yang kecil dia bakal dia mulai di mana sama, wajah kerja ketemu mereka pakai, akan paham mereka di, dan dia kecil tarik, dia akan berhenti Babylon. Hanya kita yang kesian terubah, ketika away ke temptation yang ikut sama, hanya ke generation, ke berhenti Babylon, kesian terubah, berkecil kuat berai juga ke immorality, kecil aurea, jadi temptation sekisi kita kadu. Usai tahun kawan di kampalan, kawan di kau besar, bantek dijak. Apa ini? Mana kita kut kerajaan. Balik kerajaan bang ni kita di perpau kata bang lo. Kau dia dekat kendau lo kedua orang kusut luar biasa cakap. Dalam kerja kita bakal balik. Malu tip udan tak kerja pun. Usai tahun tip udan tak kerja pun. Kawan kita bantek tak mampu pergi di Babylon, pergi ke jing Habril tadi. Jing Habril bahasa berbeda kesehatan lupa kiamare kijogi bandi Babylon yang kena kapoi kapor boleh mak ke kedua keti juga dia kena sekarang tanah kalian kena mana kapok jogi kan lap jadi ai hati kisni lok ai ki science Ramadan nak dia juga jing dua itu try begini Pangihino ki science dia kecing kita jumlai lah thapan depi. Ladan ki balama tu dia kecing kita jumlai. Dan ki bala proses ki balajan mah dia kecing kita. Dan ki bang sama. Palok ye junga. Hari je pulih jungi mensuang ada perlok balik pulih engineer. Ngar aja pulih medical balik engineer. Ya imlam kutu baka pertai mensuang di kasan kendai sepak prakuna. Lepas kecing pangkansa juga kami ia jangan boleh lah kau tuma ia kecingin jangan kapuan mengadang salon dan lepas doktor dan kamu boleh sudah jeseng lah biar dikit ke kamu kalau itu kapuan pada nama ki ngambat songkuli bilang jangan dilakukan kita ikan juga jeseng sama lele im bakal pakai boleh lah try kecing pangkansa dia lebih jangan dan siapa yang mahal jangan laklan no Ang tangan pai sublay ayam mau try hadim hospital hadelhi sakarpong jo katuk hospital ayam pai do lapan mam no lay kipok jo nga baro ang try to dia ka kami jo nga kan sayap no ako istayo kita kator ki om no asu dia kata kapon lo bo play yung kia ay kami jo nga najing pangkansa kat kendai spa para kendai andai to perkia ay kabay jo nga Makalaban ilmu sakat sansnen Bikhlak no lala dapra pun beliau sedang kata Pada jauh teman Boleh lebih kira Lalu dia nombok pecat Beliau wang kun kuat yang Tambah surah yang ceri Kau ke kini cuma Nak kuat yang lain Ketika kata lambai Makin bahai Lalu kata kapor Kepersiang mendang lagi kejat Kejauh terakhir Punya selok pada kembali Berkaya kami ingat iko bakatur juga cepitan jom try kalap siang-siang. Utau perlok jangan balik kuliah engineer. Ular reus paham alam hel alam kain tu. Jadi mengalap hai show keren. Ngalap keren show perlok hai show try. Ini no asik kata kejengem. Ngatip dia kata kejengem jom hi konto kepisah kadang kaman tu. No hai show keren. Kelar apa? Wah yang api waktu selai biar kata kerti yang ayat kata kerti waktu selai waktu pun kami ngam dan kami tak ngam dan kami jeseng kalau ngam dan kami kelar ngam jeseng ngam dan kami kita kiri baru api kira ya ini ekstremis yang api betul kata orang boleh memsalia wih kapor yopang dan san nama yopang kelar Bang ada kata yin. Kalau kenal yang ngai ke kita ujuk ke nombor lain beliau. Dekat dekat lain kat sah. Ujuk lain beliau kat lain kat sah boleh menjadi kan.
Kibakalan belay yang kadorot. Kikensyao yang kajing bitar. Kimpai syao belay. Pada benda dengan pai syao belay. Khat rakasa. Diam. Habadang samna. They die in their youth. Kalau diam habang pantai por. Hindi ka pa yaman kami. Diam. Hagam sin. Nama baki kalan belay, kalan kalaramot, kita hantai na kanyang, kim doon yung Jesus. Hantai yung biyalo ka pinay, lara ka certificate ka pinay, utukhat ka barangay ko kra. Nagabiyalo ka pinay, lamda ka ng Islam, ng Jesus, lasyan siya, mga by the blood of Jesus, ng Islam, ko alam ra. Nagabiyalo ka ng identity, jangan abanong ka pinay. Penuh kari, kemudian kanser, dan diabetes, dan blood pressure, dan heart attack, dan kidney problem issue. Berkat please. Jadi Allah kata, tangga we get decision. I feel decision. I feel decision yang baik. Kalau we ngai, begini dia kehilangan dia. Kan dia ada tua ini, you beri orang jual yang betul orang kau. Betul nak kena sih. Si khidmat, tak khidmat alay. La yoron as paakapaw, yoron kat nam kaburang. Ang kanya i-block i-wait nam po jabin. Your stroke. Face nam. Your stroke. Raka sa hospital. Tak kanya bakalan tiyak your heart attack. Kulkuit siya Dr. Wajri, udah heart specialist cardiologist. Uang yang atak na, ngam juga ihiri kisih bagi kena asam lah untuk your heart attack. Batkan tayo ba siya na? Mabon ka sama, umarela ko sa hospital siya ko banbos 10 na magyo heart attack. Kajing kanay ka heart attack kina samla mata ka jurha. Na mal tension ka depression ki jurha, kil kom baham kil kom di joki. Siklet mata lay labe. Pilayo, yung so ba ka patay. Pilayo, yung ka parati ba binon. Pilayo, yung ka spa mo. Pinatarayo magkapatay. Ay, magkapatay, magkapamilya. Ay, ayaw, Jesus. I need Jesus. Nagsusod bang mansap yung kajing raway, yung way ng raway. Utaw sabla raway. Give me Jesus. You can take away everything, but give me Jesus. Utaw sabla ng tipiyoso niya raway. Simulot na pinigay baro. Siapa pi kepada ni bagi tuan jantara apa pi? Siapa pi tuan sapa bahawa ni barai sekejap sekaman? Siapa pi? Ayah, tanggawe. Give me Jesus. Ayah Jesus. Balik, nggak semua aku salah. Mereka sih jauh beliau. Nggak ngedep tetap jauh beliau kan salah yo. Agak wes. Palabi, ni haban len ni kibaran di babalan. Ni haban len ni kakasiar karua. Ni haban len ni kijusoba. Lada, pipon hot at sakriyo klay. Nantakan mo paisi. Nan hot at pipon one sa kwan. Manay kaya na kapag chagam. How Jesus Christ. Time, lada pipon sisa. Lada pipon, one day, one. Marupai, umpa, pagilakay. Banubi, yunam. Kisi, jangan jengkot kelaban, ketemabak balai, ngelat show, kata kisi, hantai buat belis, lebajur betah. Bakal spread ketemabak keleng saudang hantai belis. Ketemabak balai, kakut, rapture, kejemuan asli jutai, kani ngong betah, watarai show di dekai, tapi budhok, hai show di dekai, apa sih? Yang cimare, nanti tebor, apa kau cakap dikit Haban bread di Babylon. Katukan ni Paul. Maafin na kami sabi ko Paul. Sabi ko Paul, dahil asa utay siya agad tiba. Ang sakit na. Mga iyo at iway dyan sa kakabang Paul. Katukan ni Paul, kaya nag-training dyan ka waiwan. Ang ay po siya lang. Waiwan ka rin iba-train yung commission. Kakatakan sa training, ay susunod na tayo commission, kaya tayo commission. Kakasigi ka bakado. Yang kau kena asam lah kau beriman dari Amerika.
nampak New York. Ketika Susan, ketika kun marway nampak New York, joki billionaires, joki beliau kita reus pak ado kata-kata New York. Kita di hotels, kita nyogi prakli di hotels, kaspa joki kita nak berdosu. Kata ke Susan ketika kita kata lagi, aku pergi ke ketika Susan kau om yuk pak ini, om mai pak, nak kuah pada television, nak thai dengan kaspa. Dia kata tahu kacau ni. Kemudian track kini kepak. Kuan, bidai ke kuan kata macam ni. Balai pikiran biar kota. Balai pikiran biar. Kata kibriu, pelan Bible study hari. Dan ingin ayat ni baca, dengan ayat pisau kat bawah. Pitrai ke kamshan. Hanya siap ketuka hiang ke jadi pendekam penuh jasa yang tu. Trai ke kam jumlah. Pendekam menjadi missionary. Alas nama. Jadi kau bagi kasih, kawan si kawan ketukat hanga kawan kata Susan, yang Jonas kata apusan. Utang ubah ia lah kajingem untuk nak yaka. Utang ubah isi teh lah kajingem maka dia kepercaya. Untuk penyem yaka, siapa kajingem tom juga. Utang ubah ia lah kajingem, utang ubah ia kebabut yang kecil soha, ubah ia tangi kaspa. Ubah iya ke barang Babylon. Ubah iya ke kesianan rupa. Ubah iya ke nama ke burang. Ubah tidak diuterai pun dono ya ka. Utawa isi ke barang Babylon. Ubah isi ke kesianan rupa ke bamhok. Isi ke kesianan ke bamhok pelai. Utawa undio ke kesianan. Saya kesianan bang juga. Kalau wan siwat nak kaji bujuk perhat juga ke batakian. Utah isi dia nak buat ini kerja ini untuk mereka isi dia kerja ini beri beri mereka sebab cukup aku dikasih kau agak papa mami nggak saya nanti missionary yang tidak saya ikut macam Bhutan of all the places lagi cakap baru cakap pakai Indonesia Bhutan dan Malaysia Bhutan penting kerja di Bhutan kita kerja lagi buat kesut Asia Kaya kita evil spirit kita bahasa Bhutan. Oh kita ikut kan pindah sebutan kita Jepang kita ai kesuai di saja kita rayu hati yang sebutan oh tak hati bahaya bahasa berbori apa pandai mana baik kita di hotel mana baik dalam business ukpau tak kusuai lah tu tiada dan aku berkasi on bye bye mami papa ngan lek sebutan mana kata conference kalau pergi ke video apa dia video real start kita lah pilihan Yesus Kristus. Om kini kesebab jangan. Kini kepastian jangan. Kini kesebab $1 billion di mana dalam New York. Kini di hotel di mana dalam. Kini cakap di putar. Kini Yekisan di mana dalam. Kini real spot buat di mesin. Kini treasure juga. Kini crowns. Kidai kepansnya kejangan. Susan telah kempir dengan barang di Babylon. Kempir yang kesemburanku. Oh, nunggu malam kibril yuk keperkat apa dia bisa apa dia orang banyak beresau breu suka breu banyak terai. Lalu melincang kok, lihat lah baik. Kalau dia itu konsen. Susi yo play. Ayo yo play badan don. Susan dari Amerika. Kau benar bukannya Yesus Kristus. Kamu lagi Susan ini. Kamu lagi Susan. Senang nanti. Kalau aku cuma berjanji sama Yesus Kristus. Nama Thai. Baju Kristus kami baju hijau. Kami jago. Ngakuan Bandung siapa jolil. Ada. Kalau ready, man follow your drive. Aduh, naman siya na. Ikaw ay nagkatabi. Yaki parang di Babylon. Kasi matuloy. Kikin mau yung Jonah, yung ito siya yung drive. Upet rin, balay alap, yung tiyang jong lay. O drive ang kilig siya. Ninete,
upet cetasis ke tepa. Pada kanenti jong lap ke area. Balai maka pop jong kan lap yo. Tapi pet mata kasih, tapi kau di piban sekejap juga dim na. Pilih ban pet setai, kapok jom pikan lap ini. Lalu pet ban jong Jesus Christ, pet ban ni neve, pet ban sekejap juga dim na. Kadai ban pimare syatasis, kadang dia tu ipi, lalu pimare syatasis, kadang ke area hantai, kadang ke dunia hantai, lapan ap yung dokha, jom kecing tong, jom kecing sitong, jom kecing dok, jom kecing kedok, ban ngoy ipi. Lasi lada kelaban nong sidet. Ulaman lela syai, ulaman doha jok kajiyap, ulaman pris dan akan tujok ting syarkai, ujana, ulang ngat ke kepok jong tau doha. Ayo yo play, mau dak play kalah man play, akan jaga terok keloy. Lesi untuk mai lahat su yo doha ban play kumta. Ublay wai lahat tang yo jona ban play. Lesi kita buat sa play beg hat tujok. Kikloy ban pet no tuan. Akan ikasi. Lebih keluar dan besok berai kado mencapai tempat kemau dan kongkisian kadriu aku dai lai pulang. Berkongkisian kadriu aku dai lai pulang. Wahab atas iam Jezebel. Kini baru alam kini ikut kudu ke Jezebel ke kun sir. Ukpaju ulis ukpaju kau ulis udah taman yang belai kau. Wahab udah balik belai kau. Oh kisan syahar kari Israel kari tebriu teblai. Kiwan rata kajiman yang belai kau. Kelapun kerau yang dibal. Kita yang tempel yang dibal. Dia pencinta ben yang Kristen. Kena ben yang Kristen. Pada orang ahab ulah kini ulah ka briso jauh nama dah ka mudu ilam le lu. Ulah tenak ka briso ulah ban mudu ilam le. Ulah kini jubor dia ka briso jauh ka beliu nama dan boy dan bor. Oh ulah mudu ilam le lu. Bang la penyap senan dia u. Pada baik ni dan sibol ki bakon kita kini kisri. Ki balik jubor. Ya ki bareng ki baria. Ya ki badok ki barantai. Ki bakon mudu jubor. Ki bakni jubor. Ya ka betah ka joki. Husian, husian. Jangan kaji penjot kawan. Ladon kita ngakeren ya kecil sisa juga tim kejongplay. Ko kiaha, ko kijasal, wajah lekai, balulai, kelakaran, ledak kelakaran, kecil jot kawan. Dasisya. Angkat tim kejongplay. Uaha kejasal kisau sarang, bakidan kabor, kidan kaspa. Kinyom kibalik benyom napat play. Makom tah kaupan kanam stiu kabajur. Wadele sakinong syun hikmah. Bagi sipai jumu kira penser kerak mengkokisiem aku Kelasya jok kinong syun. Arus ahap. Udang le sarong Udang wei sipai. Wa pening siap kulmah pathari kuli udai teram na syadam jong si mahap. Ula mensau jurro ka tien jong play puli ndai bagat kau nga men kongkis im akwai lan nong kat balai pusau. Men kongkis im akwai lai pusau. Abang ba pijora mai ber tenom. Men kongkis im akwai lai pusau. Ukuli ula strike you. Ula mensau jur. Layak. Dalayak tijayu. Ikso. Ditliak yang kesenang kejurus iem berkongsi iem aku lai hopra. Aduh kata mio seban sih kami terus iem mio balik dan burung kali utus iem bakal udah jangan pergi kali ini kisaran biung dia kerja berhak. Oh dah setiap surah nyom baik kamar bawa dan bor. Oh dah syukur baik bakal asyakkan uya itu udah oh senyum ya bro yang berberok yang bro oh ya bro kibriyo berberai kita sibon kiman tiba bilang kita sibon kasekel kita sibon kasekel garupa oh kuno tau bro lagi apa kau kata kejintia day kuli yang kiwe like not day utam ulah mensaujur ulah ya kesepakatan kepisah bang kabon sibon kata sibon kali sibon dia kesan dah layak kuno tak day kuli barang kuno miotek la jelia keso ya kesna pop jambi kaya ini kita dalam bersisa tidak sebuah nak ketian jomblay pada kaya ka pagi iya ka practical life lagi badan sibon balak khat ipi naman kata baru kita lalaki joki pop joki wadlen ni dari sisa
Wadlan ni kaji syalang ni wala nompak ubah kerau tang berbejat tam. Henry ngapai syok boleh dekat dot wapak ke kebalan. Haduk betang hapat kelabuan man kesikap man kesli. Kaji kelabuan kamde tang sisi ini. Man kesli. Menen kanan keren nak baca selok aja sen lalu kerak. Hak balang lalu kerak. Yang keren ni kaji dot kam man kelabuan man kepoa. Ban yap ya radin man kepoa. To die every day. Merupakan berkong korin khatsan like way wow. I die every day. Ngayap man kasi. Ngas putra iwang ko teman pesan doktor nakha. Mederi man yap man kasi. Lai mekwanen mederi man yap man kasi. Nagatan kasi ko apraya ka do peniyap ya ka. Lalu kasi sarang peniyap ya ka. Lalu kasi sa ustad peniyap ya ka. Kasi ko apraya ka pandi babilan peniyap ya ka. Kuai aksia terupa apa pendiam dia ka, pendiam dia ke ego, pendiam dia ke serang, pendiam to die every day. Berkelah kamu man kesetiaan. Ajud wayu terangan. Ai boleh ngaban pai sini man kesetiaan. Mending tak mesti pendiam kamu ada quiet time man. Langsung langsung sini kita akan ada. Kuat itu. Beli kuat itu brokenness of the heart. Kecil berat juga dalam jampi. Kecil siang jampi yang berat. Landang cek siang nak ada meski. Dekat dalam jampi kata kau rau. Berat ayah nasi kecil siang. Ayah terakhir dari bihar kita bihari siang dia ne. Mengakai terakhir dari kecil kau besuk kencai tu ne. Kapian dalam cepat. Bu saya terakhir kau samlah kau samlah. Kecil ini kena terakhir. Aku asyik syabas syakri ni. Lalu kata orang. Kalau dia pergi syabakan pop kan lah pergi. Wan Chow Jesus Christ. Kalau pop jom pergi kan lah pergi. Tambah. Good news ke kubur bapa. Kalau kadu ke kubur bapa. Kadon kawai ke jaga kalau pop kan dalam laksu pergi. Amen. Berkata kalau hati jaga dia benar Jesus Christ. Ngaruh dalam kota. Kepop dah saya kerajaan lama tidur ke kau berpikir. Kalau you berpikir, you asyik terai ke Jepang kansa juga kemiri jangan. Kalau you nak kejar kedai kena jom terai. Hantai mo sadari kalau yang macam ni. Kepop kat lapsu yang apa jadi. Kat lapsu. Kamlapan bersihkan ni. Kamlah asyik duduk dia ni. Kerana asyik bertengah hati saya pikam. Bila bermahal di kerja itu kerja yang lebih. Hendak terakhir orang agar kesenian yang lebih. Dan kerjaan lebih dan bersyukur. Tapi wan jangan. Wan kerhui kerja yang kejampi pada piwan curai. Baik ibu kuno kiberi Malaysia biar terai kimat kerja yang kebertemu. Kadang sama dia kaberi kebapok kebak auria kebak hala. Kebak kalau you di ya kau kerja yang. Lasi kadang sama dia. Lalu doan ladan kebak pasang berdiam ya ka. Kebak kali bentong makbos kanar berjaya meski. Hapa Palestine kim julai tong kanar berjaya meski. Dapat pakai shit palat. Baru kiberi ukia tiak meski. Mereka ni tong kanar berjaya meski. Nama pakai shit dia awak kiberi ukia penyak ya ka. Nama pakai in kerja yang kebak hala thalai. Ladan kebak pasang berdiam ya ka. Bersyok bentak ya ka. Lalu berdek kam sendiri. Mereka kata kasih kaya Syam Jesus Christ. What a day, what a day. Kalau kecil tahu teman. Kawan sih kaya lap ya kan gospel kebutuhan dia. Penyatu yo Jesus long kata long. One say shall Jesus Christ. Karena mungkin orang Samaria berpai so terakhir kesini. Karena mungkin Susan kena kelak ya kan Barbie Babylon. Karena mungkin kon sama dengan penjara terakhir. Hari ini kalau pas di dalam tanah ini juga. Sakaya sadir lamah di utara ukain sendrom ya kabar di Babylon. Ukain sendrom ya kaksian tak rupa. Beleng lele. Kitu kicik bare jangan ro lele. Ya kita ngalasyan kelak dengan air tak arsya ya ki balai wong kota ngalasyan yang Jesus Christ. Kam kodor banyak kabar di Babylon. Kam kodor banyak kaksian rupa. Kabang adok ya adok dan nak pisah banyo ya ka. Mentah ngalasyan yang Jesus Christ. Wow. Oleh pagi yang kata kecil kan. Pengalaman mundur kalau mulai cie, mulai padu Jesus Christ, mulai pagi away. Dalam mundur ruai away kecil ruai.
Sri Baba, Sri Baba, Sri Baba, Piyongo Sakayas, Balay Merway, Pagkajirway, Sri Baba, Kaya Mapaglang Merway, Bujiso, Sakit Bom Janga, Ngayon ay iba siya suspend na kakam, ngayon naman siya shock, ngayon naman siya tip, ngayon naman siya lepay, bahkan duduk lang mengoja ka. Wow, Sri Baba, Sri Baba, what a day, what a day. Jesus washed my sins away. Pilapan po siya kata-kata berlalu dan lebih jauh pilih nanti yang kabar terai. Wan ban berat lagi pop juga yang dia baru. Wan ban berat lagi jeng sobha, jeng thala, jeng auria, jeng kelan, jeng hal. Wan ban berat lagi bangti Babylon, wan ban berat lagi silver, ya silver dan gold yang silver. Wan ban berat lagi tu jeng siap dia baru jeng bangkok tu. Wan jauh Yesus Kristus. Ini nanti yang Sri Baba. Kalau pengkreat punya siang berterai. Sam lai ho ada orang suk utau beriu boka beliau nyau syur ke jibam hok chung bagi ki pop chung ulah apa suk mana suk beriu badan pisah ya suk beriu belayu ayat kadang ke degree ya kau ini dan kam menyebek kata alu dan kam beriu cuma setara kepala ni suk beriu ubah beriu mungkin mau syur ki pop chung Syongnak makasih. Jadi tu aku ni tu kan. Wei beriu bangat itu ha berperai naik ke kamu jom naik. Orang nak karai bau beriu buram naik tahu beriu. Tapi jenglong teman ke jom yui tak iksu. Kadang sedang jalan apa tu kepor, prabu kendai. Kadang sedang dulu juga ajar. Kadang sedang jalan lakot yang ada penom jintuai. Oh mama. Yang pintar sih nggak ada yang tak mana pintar yang ada mama itu yang Jesus Kristus ada yang orang tak punya macam ni itu yang Jesus Kristus mana putra ila dan khosir ila duai oh ila yo Jesus ila kaina ila yang oh ila yo tasuk mata tak hadis dia ila khotbian alise doktor nampak long rabak balang pakai alise wan yang penuh duai ukapah tu ula keu yang kajing tiak balik pisah utang dia kamu sari ulen yang aduh kikon kikti kikseu kila long bener para balai ni ulah kemah wong si iksun ubrio basta berbadan buram ba wi ita iksun laya dua dia kena akan si puan kan lai si la yo ni dia iksun jenjar kotin begitu kelah anda ulah betul no siapa iksun lalu cakap kayin yang kalau sampai sekedong dalam kesukian kata dua ilok pak khotin kawan kayak ni long kum noi ma ila kelar no kum tu tu kecil iksu ila betul di dang rakhi dang kap sis dang ni dang dang tu tahu dia jangan kepala juga jangan di dang sis dang mensil dang tahu jangan ada warna Punjab ada commission warna Punjab kata kabian kadang tight bah kadang tight ang zaman dan tiada keroyok khot no ay besar belum jinduai Lalu ingat lagi yang tahu belum jinduai sih lalu tahu besok ke masih oh masuk masih kalau kabel kejadian berpelai oh kapian kejadian berpelai lalu ingat jangan yang lagi sini syai kata isyok marwai yang pecah jauh wow jadi tenang wow aduh kata jadi tenang wow kata jadi tenang ilah lebay kepeneng oh tahu jangan udah bedam syong dapat terai dapat kata itu buat English baik betul hoax sisa ilah kerat no tak step ni sih